Eto, vidjeli smo koliko je saradnja važna, da se sačuva, da se održi ta ekološka strana. Da vidimo sada kakva je uloga medija, šta treba uraditi i da li se radi dovoljno da do vas, poštovani gledaoci, dođu informacije o važnosti ekologije. U novom broju časopisa Medijski dijalozi objavljen je rad na temu uloga medija u formiranju i oblikovanju ekološke edukacije i procesima jačanja obrazovanja prema prirodi. Gosti radnog dana su magistar Veselin Luburić i Andreja Mihajlović, doktorant na Pravnom fakultetu u Beogradu, koji su uz Tijanu Mišković, autori ovog rada. Dobrodošli u radni dan. Bolje vas našli. Dobar dan, hvala na poziv, bolje vas našli. Ajde da krenemo od toga kolika je uloga medija u zagovaranju zdravijeg životnog prostora, okruženja i ljepšeg i zdravijeg života svakako. Pa evo, prvo hvala vam na pozivu. Drugo, medijski dijalozi koji promovišu različite teme iz različitog miljeja koji se tiče društvenih, kulturnih i opštih tema, dali su prostora u ovom časopisu da se bavimo i ulozi medija o značaju prirode, značaju prirodnih potencijala i opšte ekološkoj edukaciji i obrazovanju. Ja ću napraviti jednu, da kažem, kratku retrospektivu događaja od početka štampanih i elektronskih medija u Crnoj Gori i počet ću je namjerno sa jednim istorijskim datumom, a to je kada je Crna Gora proglašena zvanično prvom ekološkom državom na svijetu 22. septembra 1992. godine, kada su poslanici Crne Gore na Žabljaku se zavjetovali da će Crna Gora postati i deklarativno i suštinski prva ekološka država. Nažalost, nakon toga imali smo te nesrećne 90. godine koje su u fokus stavile neke druge teme, vrlo neka turbulentna dešavanja na prostorima, na širim prostorima u bivšoj Jugoslaviji, koji su svakako ostavili traga i ekologiju nekako stavili u zapećak i u drugi plan. Sa druge strane, mislim da uloga medija u obrazovanju i uloga medija generalno u artikulisanju svijesti i ne samo kod građana, nego i onih koji donose odluke, koji imaju legitimitet da donose odluke, je vrlo važna. Čak možda važnija nego što je to kod možda naučnih institucija i ustanova, jer oni su okrenuti prema jednoj maloj ciljnoj grupi, dok mediji imaju tu ulogu i misao i misiju da mogu da artikulišu svijest jednog šireg auditorijuma, šireg građanstva i prosto da na različite teme odgovore izazovima današnjeg vremena i zato je uloga medija i ovaj rad koji smo uspjeli napisati nas troje koje ste pomenuli, Andreja, Tijana i ja, jeste jedan naš, da kažem, skroman doprinos da mediji u budućem vremenu nastave, a naročito je to nezamjenjiva uloga javnog servisa, odnosno nacionalnog servisa, da na različite ekološke teme i da iskoristimo Crnu Goru kao zemlju ogromnih prirodnih potencijala. Završit ću ovaj dio priče sa rečenicom da je Crna Gora mala zemlja, da je prostor zato dragocjen resurs i da ga moramo čuvati više nego što to možda druge države, jer prosto naš prostor treba da posmatramo nešto što je luksuz. Kada govorimo o sadašnjosti, eto vi ste sami pomenuli te neke godine unazad, možemo se na njih vratiti, uloga medija i brojne reklamne kampanje koje pamtimo i dan danas, slogani Wild Beauty, spojimo niti, uradile su dio posla, ali čini se da cilj nije kompletan, da nije sve urađeno kako je zamišljeno. Šta je dobro, a šta fali? Šta još uvijek nije kako treba kada je riječ o ulozi medija, naravno u buđenju te ekološke svijesti kod građana? Dobro je to što ste već pomenuli, da su urađene ili produkovane određene emisije. Mi smo pomenuli tu Natura Vivu, pomenuli smo Montenegro All in One koja je išla parcijalno, neke druge emisije, ali koje su nekako rađene ad hoc. Čini mi se da je potrebno, naročito sa stanovišta javnog servisa, ali i drugih komercijalnih televizija, da prosto imamo jedan serijal o prirodnim vrijednostima u Crnoj Gori, posebno onim prirodnim potencijalima koji su manje otkriveni, kako bi ih približili građanstvu, kako bi ih približili široj javnosti, ali sa druge strane reći ću i da uloga medija nije samo da promoviše prirodne potencijale. Uloga medija je i da se sa institucionalnog aspekta bavi zaštitom životne sredine, i onda ću se tu nekako bazirati i fokusirati na određene, recimo,
da kažem, strategije, planove i zakone koji mediji negdje u većoj, negdje u manjoj mjeri prate, negdje ih uopšte ne prate. Evo, kao jedan eklatantan primjer reći ću da, koliko je meni poznato, da se mediji uopšte u Crnoj Gori nisu bavili kada su se neki sistemski zakoni iz domena zaštite životne sredine donosili, i zakon o zaštiti životne sredine, i zakon o zaštiti prirode, i zakon o nacionalnim parkovima, jer prosto čini mi se, i sad ću se tu naravno ograditi i iznijeti neki svoj lični stav, ne bi nekako došli u situaciju da zbog nekog drugog zakona moramo da prirodna područja koja su proglašena od najvišeg državnog i nacionalnog interesa, mi danas moramo zbog nekih loših zakonskih rješenja da transformišemo u privredna društva ili tako dalje. Ja zato mislim da su mediji ti, nekada možda i posljednja linija odbrane, da prosto naprave jedan ambijent u kome će struka i svi akteri reći svoje i napraviti se najbolji mogući model koji će dovesti do konsenzusa i napraviti najbolje moguće zakonske okvire koji će kasnije omogućiti da određene stvari funkcionišu na pravi način. I završit ću, kako kaže američki ekonomista Peter Drucker, nikada se u životu ne povodite za trenutnim pravilima, već za onim za što duboko vjerujete da je ispravno. Eto, Andreja je ovdje koja može također da nam kaže nešto više kada govorimo o tim pravnim aspektima, o zakonima i ulozi medija. Prije toga upravo moram da spomenem ulogu medija, to jeste se nadovežem na izlaganje mog kolege Veselina Luburića, to jeste primarni zadatak medija kad god govorimo o ekološkim temama tiče se provociranja građana na jednu zdravu i plodonosnu akciju, to jeste mediji trebaju da izmjeste građanina iz uloge pasivnog posmatrača u ulogu aktivnog učesnika i da im predoče jedan ozbiljan rizik, to jeste da se sa sadašnjim ovakvim višedecenijskim izazivanjem biosfere i ispitivanjem njenih granica mi ćemo dovesti sebe u stanje najugroženije vrste. To više neće biti ni velike pande, ni zlatni tamarini, nego upravo čovjek koji je sebe postavio na vrhu biološkog lanca, a u suštini je samo jedan njegov segment. Samim tim, uloga medija u toj neformalnoj ekološkoj edukaciji građana nije mogućnost, već nužnost i obaveza, što je propisano i direktivom Savjeta Evrope 90-313, gdje su sve ekološke informacije koje su u domenu javnih vlasti obaveza distribucije medija do strane građana, jer mediji su u suštini to, medijum, posrednik od strane vlasti do strane građana. Tako da tu je jedan psihološki aspekt što se tiče implementacije, vrlo interesantan. Ljudi će uvijek posvećenije shvatiti kada im se nametne određena uloga u odlučivanju, kada se sami osjete kao kreatori određenih društvenih zbivanja, jer uglavnom to je u prirodi čovjeka. Uvijek će posvećenije shvatiti nešto što sam određuje, neko što mu se naređuje od strane nekih spoljašnjih i njemu nedodirljivih autoriteta. Zbog toga bi definitivno trebalo poraditi na boljoj promociji javnih rasprava, baš kao što je Veselin spomenuo da mediji treba da postave svojevrstan uvod u javne rasprave. U tom kontekstu mediji ne treba građaninu, odnosno korisniku medija da serviraju samo onu informaciju koja će da zadovolji njegovu prirodnu radoznalost, već jedan sveobuhvatni, pravovremeni i potpuni set informacija koji će ga osposobiti za ulogu ravnopravnog učesnika u političkoj debati i javnim raspravama. Jer jedino na taj način mi možemo da obezbijedimo onaj legitimitet u izvoru i legalnost u primjeni koja je jedan ideal prava uopšte. Ne samo ekološkog, nego inače. Ono što ja lično smatram za nedostatak, sa čim se mnogi neće složiti, jeste ekologija je jedna kompleksna tema u stihijskom razvoju i jednostavno ona zahtijeva jedan multidisciplinaran pristup. Tu je zastupljena i hemija, i fizika, i biologija, i pravo, evo, i mediji, ali
Smatram da je to evropsko komunitarno zakonodavstvo previše razuđeno, da je ono prevelikog obima. Samim tim stvara teškoće za zemlje članice, za zemlje pristupnice da sve to harmonizuju. Mi smo uspjeli dobrim dijelom da harmonizujemo veliki dio direktiva, konvencija, tu su i međunarodni sporazumi, ali opet treba izbjeći onu bojazan od tog. Mi pravnici imamo tu tendenciju da sve uredimo propisima, a životna sredina je jedna vrlo elastična oblast, vrlo suptilna i nemoguće je sve strogim pravnim rješenjima urediti. Treba imati jedan određeni sentiment prema tome, jer ta stroga igra pravne tehnike može ponekad stvarno dovesti do nepravičnih rješenja i neprimjenjivih prije svega, zbog toga što zaista je nemoguće sve urediti propisima. Onda ćemo zapasti u drugi rizik, da lijek bude... Naravno, znamo i sami kako svakodnevica teče, kako nam je ponašanje, kako su nam navike kao društvo generalno u globalu. Mi u radnom danu jako često govorimo na temu ekologije, napominjemo, pominjemo, snimamo, razgovaramo sa ljudima. Međutim, negdje se stiče utisak, ne znam da li dijelite mišljenje, da postoje ti dani u godini, dan ekologije, dan čistih voda, dan čistog vazduha, da bi kompletan odnos medija prema ekologiji treba da bude konstantan, svi 365 dana u godini. Da nam toga možda negdje hvali? Apsolutno. Mislim da nam ovo što je Andreja istakla i ja ću se nadovezati, upravo nam fali ta komponenta ili podkomponenta. Jeste važno medijski propratiti značajne ekološke datume, značajna zbivanja koja se dešavaju po pitanju zaštite prirode i zaštite životne sredine. Da se ne vraćam na staru priču, na promociju prirodnih potencijala u Crnoj Gori. Ali jednako važno je, ja sad ne mogu sa pravnog stanovišta kao Andreja, jer ja sam geograf i govorim isključivo sa stanovišta poimanja stvarnosti onog što sam učio, jeste da ekologiju zaista moramo posmatrati kao jednu kompleksnu disciplinu, ali ne disciplinu koja će biti kočnica razvoja, kako mnogi u Crnoj Gori misle da je ekologija, odnosno taj ekocentrični pristup, negdje barijera za ekonomski razvoj. Naprotiv, mislim da je upravo ekologija može biti jedan značajan zamajac za jedan održivi razvoj. Kada govorimo o održivi razvoj koji ima više komponenti, onda to govorimo o jednoj vrsti uravnoteženog socijalnog razvoja koji će zadovoljiti sadašnje, ali i ostaviti prostora da i buduće generacije konzumiraju ono što su prirodne vrijednosti. Jer potreba za zaštitom prirode je nastala onoga trenutka kada je čovjek prekomjerno počeo da raubuje upravo te prirodne resurse, a priroda nam je to vratila kao bumerang. Mnogo primjera danas imamo, ne bi nam se desili na svijetu zemljotresi, poplave, požari, posljedice klimatskih promjena, sve je to posljedica čovjekovih aktivnosti. Ali opet sa druge strane čovjek je upravo taj koji može da bude generator određenih promjena, a mediji naročito, i tu bih istakao da mediji moraju imati, znači u tom kontekstu, etičnost, pravednost, da informacija mora biti tačna i naročito moraju sami da prate kada se određeni sistemski planovi i zakoni donose. Da ne čekaju da neko od pojedinaca ili možda iz nevladinog ili civilnog sektora sam pokrene inicijativu, jer će na taj način pojačati i tu građansku hrabrost u Crnoj Gori, koja čini mi se kada se važne odluke donose pomalo je nedostajuća, nažalost moram i tako da istaknem, iako Crnogorci važe kroz istoriju kao hrabar narod, ali u tom dijelu nekako smo previše okrenuti šta će reći neki politički establishment koji u određenom trenutku donosi određene odluke, pa će te odluke posle 3 godine se pokazati štetne. Ja mislim da je bolje da se posvetimo nečemu na ovaj način na koji je rekla Andreja, kako bi nešto dobilo potpunu političku i svaku drugu legitimnost, nego da nakon nekoliko godina, nakon učinjene štete, vidimo da su stvari okrenule nekim pogrešnim tokom i da moramo da saniramo nastalu štetu, nego da upravo kroz ovu priču preventivno djelujemo na određeno stanje. I tu je zaista uloga medija nezamjenjiva.
i rekao bih pogotovo u odnosu na pojedince koji su u situaciji da rukovode, donose određene odluke, koji možda nemaju nekada dovoljno stručnih kapaciteta i znanja. Sad ograđujem, ne mislim generalno ni pojedinačno ni na koga u Crnoj Gori ili van Crne Gore, ali nekada imamo ljude koji na određenim pozicijama o datoj temi znaju vrlo malo, a u situaciji su da donose vrlo bitne ili krucijalne odluke iz te oblasti. I tu mislim da struka mora biti zastupljena i tu mislim da jednostavno mediji moraju imati tu proaktivnu ulogu, da upravo ti pojedinci, vratit ću se na onu čuvenu Pulitzerovu misao, da se ti pojedinci više plaše što će reći mediji nego kako će zakonski biti možda sankcionisani kroz neko vrijeme. Crna Gora, znamo i sami da je izjašnjena kao i demokratska, građanska, društvena, ekološka država. Znamo, pomenuli ste vi vjerovatno da se svi diče time, da mi danas pijemo čistu vodu sa česme, da mi imamo čist planinski vazduh, imamo prelijepo more, imamo što-šta, a opet imamo pljevlja, imamo crne tačke, imamo mnoge teme o kojima govorimo jako često, stoga kroz medije i građani, novinari, prosto i ljudi koji se bave naukom, jako često demantuju to ono naše ekološka. Šta po Ustavu znači ekološka zemlja? Ajde, to može da nam kaže Andreja. Ekološka zemlja znači biti u načelu ekološka. Jednostavno, ustavni principi su više proklamativnog karaktera, nisu toliko opšte obavezni, načelni. To jeste, mi sami u Ustavu garantujemo i ljudska prava i potpunu slobodu zapošljavanja i pravo na pravovremen, blagovremen pristup informacijama, pa svugdje tu u faktičkoj društvenoj zbilji nailazimo na crne rupe i na poteškoće. Tako da mi jesmo načelna ekološka država i u velikoj mjeri smo i faktički načelno, ali opet to ne znači 100% poštovati neki princip. Uvijek će da se pojaviti neki izuzeci koji u krajnjem potvrđuju pravila, a ne negiraju. Da. Ajde da onda čujemo negdje za sami kraj koji su zaključci i koje su preporuke kada je riječ o medijskoj ulozi u cijeloj priči zvanoj ekologiji. Evo, prosto mislim da nekako nas i ne pripada da mi da kažemo etabliramo šta će raditi mediji, ali naša jedna generalna poruka je da mediji budu više prisutni, odnosno da u svaka medijska kuća, naročito nacionalni servis, imaju ljude koji su usko specijalizovani za određene teme, da ih prate, da ne moraju imati insajdera sa strane i da koji će da im ukazuje na određene činjenice, već će mediji kroz istraživačko novinarstvo sami pokrenuti određene teme. Jer reći ću vam, i to je činjenica, da recimo prije 5 godina, ne u ovoj TV kući, nego u nekim drugim možda, ajde kažem, ne mogu reći, upotrijebiti riječ manje značajnim, svaki je značajan za sebe na svoj način, ali nekada u Crnoj Gori nisu znali koliko ima nacionalnih parkova, pa je voditeljka, pripremajući gosta za emisiju, pitala, a koliko Crna Gora ima nacionalnih parkova? Ako to napravimo i stavimo u komparativnu ravan sa Slovenijom ili Austrijom, pa tamo, bez obzira na starosnu, polnu, obrazovnu strukturu, nećete naći nikog ko ne zna za Kalkalpen, Dunavauen, za Plitvice, za Krku, za Škocijanske jame, za Triglav i tako dalje. Znači, i zato mislim da je uloga medija da konstantno, da eto, upotrijebit ću izraz jednom Gebelsovskom propagandom, ne u onom negativnom kontekstu i ne na onaj način na koji je to radio Goebbels, daleko od toga, ali da prosto što više ponavlja određene činjenice kako bi te činjenice običan građanin konzumirao, apsorbovao ih na pravi način i kako bi ljudi u Crnoj Gori postali svjesni svojih prirodnih potencijala. Završit ću time, Podgorica, koja je u Crnoj Gori glavni grad, ima 200.000 stanovnika, jeste za evropsku priču mala kao mali grad, ali sa stanovišta blizine Skadarskog jezera vrlo važno emitivno tržište. Ajmo da napravimo anketu koliko Podgoričana
tokom ljeta ode na Skadarsko jezero ili u neki drugi nacionalni park ili neko drugo zaštićeno područje i bez obzira na lošu društveno-ekonomsku situaciju, mislim da su ljudi više skloni da se bave onako, da kažem, jednom da je potrošačka kultura postala dio naše svakodnevnice i da se čovjek prosto mora vratiti prirodi da bi se priroda vratila nama, a da je tu uloga medija daleko, daleko iznad čak i škola i naučnih ustanova ili možda nekih pojedinaca koji su plaćeni da rade određene stvari. Da, moramo se vratiti primjera radi na prilog koji smo pogledali prije vašeg gostovanja. Vanja Rakonjac je radila i upravo se radi o toj saradnji Crne Gore i Kosova, recimo. Smatram negdje da je jako važno i u ovoj priči, kada je ekologija riječ, ta saradnja medija sa institucijama, medija sa obrazovnim sistemom i zapravo da je velika odgovornost i na obrazovnom sistemu kada je riječ o onim najmlađima kojima prosto to neko znanje i saznanje o ekologiji treba da bude na dohvat ruke u svakom trenutku. Apsolutno, evo ja ću upravo ovo što je rekla Andreja kada ste pitali šta to znači ekološka država. To je u načelu ekološka država. Da bi mi postali ekološka država treba puno koraka da pređemo. I onda ću se vratiti na agendu 27 iz Rija 1992. godine, kada je to prihvaćeno i deklarativno da je Crna Gora prva ekološka država na svijetu. Desile su se mnoge stvari, ali upravo određeni događaji, bez obzira to što ste pomenuli crne tačke kao što su Pljevlja ili tako dalje, opet čini mi se da smo uspjeli sačuvati tu ekološku supstancu i ova naša priča ide u prilog tome da je ta ideja i dalje živi. Da Crna Gora i kroz tu međuinstitucionalnu saradnju, da kroz tu prekograničnu saradnju, da kroz jedan širi, da kažem, opseg zaista dostigne tu misiju da postane u suštinskom, a ne samo u načelnom i formalnom smislu ekološka država. Vi možete sebe proglasiti da ste najveća država veća od Amerike i u Ustavu to napisati i to je naše pravo, ali moramo činjenicama pogledati u oči, a činjenice su jedini parametri istine. I naravno da uloga medija je jako interesantna i ovdje ću napomenuti, znači ja sam tu negdje na stanovištu da moramo jako balansirati između onoga što je očuvana i zdrava životna sredina i ono što je održivi razvoj, jer moramo negdje reći da i određeni razvojni projekti moraju biti završeni, jer to ću povezati sa onom čuvenom sentencom iz Marksovog Kapitala, prvo ekonomska baza, pa onda kulturna nadgradnja, ovdje prvo znači stvoriti ekonomske preduslove, pa onda napraviti tu ekološku komponentu održivom. Ja bih to povezao u jedan ovako, da kažem, ciklični krug i prosto mislim da je ekologija i zdrava životna sredina šansa da kroz jednu održivu turističku valorizaciju Crna Gora zaista postane ono što mi želimo i stalno ističemo, top turistička destinacija. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Hvala vam na pozivu.